a heo mem lawang chu có mấy sự cần thêm thật cho nên các bạn chỉ này hey profile đấy thu này ber ga just ang hial thì mình on nhiều am ta in fair lo in thì lâu chân làm in này thế nên thì na tu na hian round thum nan chan don chia em ita pani khel hi munam hle ani joel hitle minna pate de uhleka amaro chu acheranga Lalmuanpuia hi acherang em boka tina fit bok atir hiata joel style te khi khian mi mit ala mi khi anti vel dan khi an chai vel khi midang in anti ve ama anti chin ani rewa na munam anti mai này khi ari hum maya hol chung hi an speed hit haba ni khok rum hot mai ni hết tiền có fit hit ni national apo ju khel sen za pu yam to lo sim mai ni hey ai po kan box tam tak te hianin fitness hi an ta sam china John lotlinga in team hel hle maya tuna khan ki le min lu hai da ni ma thi ni ape riawa lotlinga interior khele turte hai khele done Greece ron poi mo to samula kan du khop mai apoi mo khop mai ni chu Joel chuan nek khuk tum khop maya Joel hian angam lak lo tlat in ka hria biang kien hek thi to azuam hle to ni azuam tlat ki azuam tlat Lalmuanpuia hianin Joel ron right hi low cross ki tum thina ma la pal tlat mai angani anale mem poni si lo khalai chu Joel kha angani a step kha a step up de me dia an tha avan thadun takem an fitness ki te theini se eng chen nge yang o te ka ti ve mai maya lo tu ko Joel adong tlat tu na khan chun adang chep tu so ka khian atang ani Joel tu na hian LPS pro fight le turte ta na siat turakha apoimo Veslin one true ki tin Joel hian ati tur ki chunga reng mai ni nek dong hian boxing hian achak thelo ni ti hi aril ruak hian anei chiang boka tin sokpoi proof khop mai Joel hi tin sati ruanin Lalmuanpuia hi speed tha Joel khel tur chuanin hetiang a speed tha hi ni hi ngai tat mai ni tin am ki khong ve em mai boka hetiang khi mizo boxera chu an fi trak mai after na pani Joel hian ti chuang ban nei lo dun khop mai tro nei lo Lalmuanpuia hi sipir tlang ala yawani noi view ani rongot mani an tran le der tlat an biang an ding lam ve an mit noya an in ti liam na la hi ai na nge mai le kha la tro ngai te ron
cho chuang lại ta la lau lau zia aron tilang ani dang lam ve a he boxer te hi hook double hook an pe a double hook po khi force om ve ve lat mai a thakop mai cho Lalmuanpuia po hi arang hle ni khi hitian ti khian alo cross man zel mai a ma se cross khian akelam pangki te min alo phu ai china phu an lo kinin ron be phei se chuanin tlem chuan adong na le zual tur hi ni a hnek khi a force khin na le zual tur ani ama ro chu akelam pangkhianin tlemin alo back de set thina khi te khi a hnek nat theilo phanin ka sia cross a khian khala tak khan no khai anin hnek fulol mai hanti tur chu om deuh teng mai a tero ya hnek fu lam ni chu soilo photi la tero anin hnek fu mal khop mai ite mai anin ne tok phian boxia hemi te pani hi an fit dun treng khop mai te thek la tan na mai le joy la hian Lalmuanpuia a chingam corner a thom mo ko mai mi puite a po om jenei takin an awa tin zurui anin rol ve ngai lova hei hi LPS profile ro puina ani le zonin ka sia Anron pan re hi Joel hian force om hianin aron zuang series zelmaya arau na top LPS Pro Fight Championship Light Flyweight Semi-Final in Hlychho Zotaga just 10 point and better just in here. Just number 1 38-39. Just number 2 39-40. 39 in unanimous decision to blue. Puya kan cha don abang Empia LPS Pro Fight Championship nei 20 ani trogin zoromi puiten ichuma besen sang tak anneya semi-final in langkai terenga round khanale round nina in hek chung khan engwain nge in hek chuat le mem enge chanle mi hek kan gat chala vek mi ka point pakhat ma kal ka helo e ma ka in fen thri ni ka anile Joela in hek don herein i game lo plan lo ang tetuna khan i mang theini siam mangai anile round thumna atang khan round ni na theng khan khatiam din huna khan idin taga khan in i play me nge enge chanle i kal kwal chena kha ka scan man he mizor ma coach thaber ne ya play ro i chak ro ti wang ka play kani ani chuan nang chun chak turanga ilo ngai tina ani a chu wanga play chau in hek to lo tina iti in hek to lo tina ni mo ola aboi thak thina Joela LPS Pro Fight Championship nei 20 ratagin i ai sang in he zel chho in he chho zel thea tuna in hek zo ta khan first round le second round in hek tam le chuin fin nga le in chi ko vel i bayang khan nge tinge ilu ngam lu tuk lo ama chang tu defensive and chang tu tu hi tam va ni ilu tam va du lo ikan lei hut po kha imam tema tin engat ke ka chan i game lo plan lo kami MP be tu khan ting khan i plan lo plan vak chung lo ase game khe khat ka play ka plan chok le chu ma khan in siam chok na ni mo oh ani le semi final i thenga final in ha kai ta tuna hian champion nge in be se but he remember to think about